dengê gel, dengê Kurdistanê ye. جنابان نوچان رادیو دنگ گلدن باش کدر نجا. ایرو 28 جوتمه 2025 سهشم. لبروکسل ساعت 14 لآمده 16. اما نوچان دناو روزه ده پیشکش بکن دم دم آزادی ربرا پویه. برای آمده کمیسیون پیواژه آواکر. برای آمده در چرچوه خبات حقوقی تکیلدار پیواژه آشتو جواک دموکراتیک تا کمیسیون کواکر. برای جوین خواهی اول آ کمیسیون الدار خست و در جوین ده قادن خبات نین کمیسیون و پیشنیار هاتن نرخاندن. برای ده خبات خواهی اول تکیلدار انتگراسیون تولوبونا جواک دا بمشنه. دیگه لک مجارم وکه پرورده بزمان دایی که یاسه این انفاز اکولوژی و پناسه همولاتی و خبات حقوقی بمشنه. بارو دل سر بنگه چاره سری پرسکره که کرد ابره دموکراتیک و اشتیانه پلانسازیه که آماده بکه. ترک دوان هنجتن تندیه نمان گرد استالاتار گاوان ناویجه و تشیر ببه. بردف که کمیسیون حقوقی و مافن مروان دم پارتی özgür Öztürk Türk Doğan tekildarı gavên pêwîstiyên ku divê desthilatdarî û dewletbavê jin nirxandin û got avakirina komisyonê li meclîsê giring e lê divê ev komisyon demil dest serdana Birêz Abdullah Öcalan bike di pêkanîna aştî û çareseriyan de diyaloga aliyan giring e dewlet û desthilatdarî mecbûr e bi muxatabê serêkeyê pirsgirêkê re biaxivin ez bawer dikim ku komisyon wê di demak nêzik de vê kemasiyê çareser bike dema ku ev kemasî vore çareserkirin komisyon ve raporeke binivîse û pêşniyazên qanûnî bike divê pêşniyazên ku wê bi berfireye entegrasyona demokratîk hêsan bikin bixe roja wa xwe kesên ku çekên xwe deynin wê bixwazin ku li ser bingeheke demokratîk bijîn ji bo vê jî divê hemû rêzîknameyên qanûnîyên heyî werin guhertin û bingeheke demokratîk were avetin. Türk Doğan her davî ev tişt gotin. Pêdivî bi qanûneke aştiye heye. Divê mevzuata cezayê hemû di ber çavan re bên derbas kirin. Êdî pekeke tune ye. Hincetên ewlekariyê ji holê rabûne. Nabe ku qanûnên berê di pratîke de bimînin. Profesör İranê Abbas Mansuran tekildarî paradigmaya rêbera po ji Ajansa Mezopotamya re axivî. Abbas Mansuran paradigmaya rêbera po wekî destpêka serdemeke nû ya azadiya mirovahiyê penase dike û dibêje ev raman ne tene teorîk e bingeha wê jiyaneke pratîkî ye alternatîfek li hember netewdewleta kolonyal pêşkêş dike Abdullah Öcalan rexne li marksîzma otoriter dike û gihîştiye wê encamê ku azadî ne di desteserkirin di rakirina dewletê de ye di salên îmraliyê de wî manîfestoya şaristaniya demokratîk avakir ev manîfesto li ser prensibên civaka bê dewlet meclîsên herêmî aboriya komünal û jiyana bi hev re ya gelan hatiye avakirin navenda vê paradigmê tegîna jin jiyan azadiyê Öcalan serdestiya mêr yani bavfiksalarî wekî kolonyalîzma yekemîna dîrokê dibîne û azadiyê jinê wekî pîvana azadiya civakê pênase dike konfederalîzma demokratîk ne ütopyayeke rêzber e pêwîstiyeke dîrokî ye ev modelek û hêzê ji navendê ber bi komîn û meclîsên herêmî ve dikşîne ku biryar bi axlaka civakî tê girtin. Li Rojava û Şengalê
خوارەڤەبەریە لەسەر بنگە ئازادیە ژنێ وەکەڤیە ئێتنیکی û meclîsan bûye tecrübeya yekemîn a berbiçava vê ramanê. Di encamê de paradigmaya Öcalan ne tene ji bo Kurdan e, lê ji bo mirovahiyê di sed sala bîst û yekan de xwedî maneyekê gerdûniyê jî. Mansuran tecrîta li ser rêbera pojî nirxand û ev peyam şand. Birêz Abdullah Öcalan di parazname û paradigmaya xwe de jî dide nasîn ku ew aştîxwaze û ji bo mafên tevahiya mirovî biborînin ji bo mafên tevahiya mirovan tê dikoşe. Niha li Tirkiyeyê bi înisiyatîfa wî pêvajoya aştî û civaka demokratîk pêş dikeve. Birêz Öcalan û tevgera azadiyê di vê pêvajoya de erkê xwe biciyanîn. Di vî dewleta Tirkiyê jî serî di azadiya Birêz Abdullah Öcalan gavên berbiçav bavêje. Xebatkarên çapemenî azad di komxebata weşanê ya çapemeniya Ewropayê de civiyan. Nûnerên saziyên ragihandinê yên Ewropayê li Hollandayê di komxebateke de hatin bav. Di komxebatê de pirsgirêkên saziyên ragihandinê û vîzyonên wan ên pêşeroja hatin nîqaşkirin. Di vekirina komxebata di rojî de peyama rêberapo ya bo ji bo merasîmên xelata rojnamevaniyê ya şehîdên çapemeniya azad û sîdûyemîn çapemeniya Musa Anter hate xwandin. Armanca komxebata ew e ku piştî banga rêberapo ya 27 Sibatê ya aştî û civaka demokratîk ji bo ku çapemenî misyon rêbaz rêxistinbûn û zimanê xwe binirxîne, rexne bike û ji nû ve ava bike pêvajoyekê nîqaşê ya berfireh bide destpêkirin. Di rojê yekema komxebatê de têkilderî pirsgirêk û rewşa çapemeniya nivîskî û dîtbarî du semîner hatin dayîn. Di komxebatê de pirsgirêk û ji nû ve avakirina saziyên ku li her du qadan xebatê dimeşînin hate nirxandin û roja ewil bi nîqaşên li ser van her du mijaran bidawî bû. Roja duyema komxebatê jî bi semînera di medyayê me de hebûna jiyanê jinê têkoşîna me û tiştên divê bên kirin dest pê kir. Di komxebatê de piştî semînerên li ser medyayê dijital û weşengeriya dijital xebatkaran qasî sêr û niştinan li ser avakirina nû pirsgirêkên çapemeniya azad û rêyên çareserîya nêrîn û pêşniyarên xwe parvekirin. Tê payîn ku encamnameya komxebatê di rojên pêş de were parvekirin. Girtiyê siyasî Hüseyin Xelîl xelka Efrînê dagirkiriye. Piştî 21 salan di zindanên dewleta Tirk de hat berdan. Di çileyê 1995 de li Amana sangêrletî dikir û dil hate girtin. Di 21 salan de gelek girtîngehan de dibîne. Diviya bû sala 2024 de bi hata berdan lê berdana wê hate talûk kirin. Piştî hat berdan derbasê herêma Xweserên Rojavaya Kurdistanê bû. Girtiyê siyasî li taxa Eşrefiya ya Helebê bi dawul û zurneyê hate pêşwazî kirin. Gelek bihêcan e û bi sedan kes ji bo pêşwazîkirinê wî hatiye şahiyê. Li vir girtiyê siyasî Hüseyin Xelîl qala pêvajoya piştî banga rêberapo têkoşînê serdama nû dike. خوش بود جارا که دنج بومن وقتا که مزنه یکی که من نشان دی و کی دنجی گرتیو گوات من روش اول حمو باش سراغ دکن البته تیگوشین و گل و برخوادن راتم سری ما بلند بود هر قادک لگور خو لگور هیز خول برخوادایه ای حبسه جی لگور حبسه برخوادا لی گل جی لگور هیز گل لگور شرط مرجوع چه او برخوادانی دایی مشاندن و تیگوشین ما یاد جبود دموکراسی جبود آزادی گل کردیم دوام بکی افچه سری چه دیگه چه گرتیگه ها دیگه چه نو گل دیگه فرق نکه اما دردا او گرینگ تیگوشین ما گله آنجا هم کارم به یکی تی و تیگوشین خواب بگینن آرمانجا میج آنها دست پیکه آزادی و جواک میه جواک واقعا جواک دموکراتیکه و لسر بنگه کمونال و ام حمود کاربن توی هزه خوا توی به یکی بن و بگین آرمانجا خوا جار که ما همه سپاس دکم کاروباری وجهی هبو ما باید وجهی آو کرن وجهی دا بدال کرن
اما آگین زیاده یکی تیومه وقتی سپاس کنم هزا نولکاریه هندرین جبو کسین جی خدمت دور کتنه آفیه گشتی درخست. فرمانداری گشتی هزا نولکاریه هندرین یا روژاوا بداخویانی که را گهاند کو وان آفیه درخستیه. داخویانی ده بحث دستلاتاری ناوندی یا رژیم بحث حتی کرن و دبیجه. ده انجام تکوشنک مزن و بردلن گران ده رژیم توتالتر حتی برطرف کرن و نرخ نوین وکی رومت و آزادی حاتم بدست خستن. جبو که سوریه که نه ناوندی آوابه به پیوسته نرخن حاتنه بدست خستن و ارم پاراستن. سازیه هزا نولکاری هندرین و هده هم دکه. ام بانگ لحمه اندام خوین کو دمن بره بشتاره و سازیه بونه و جبرسه دمن جور به جور وقت یانه دکن. کسین کو گردای نرخن اخلاقی بن و دخوازن خدمت بکن درین ملی وکریه. اولهی نتنه ارککه ده همان دمده بر پرسیارتیه که هم ولاد بونه جبو ویجی ام بانگا خود درکتنا گشتی لنرخن شورش دکن فرمانداری گشتی سه خار ریز کرن و گوت افکرنا توان روی یان جی قطبونا جی خدمت بشرط کو دناو 45 روزان دا سرلدانه بکن هر وادوی راپور اک تسلیم بوین لگوری فورمن حتن آماده کرن آماده بکن شرط یکمه وکو او مرو جسو جنبن پیکرن احلاق گشتی جی کار نه حتبن درخستن جبو کسن ورن سرلدانه بکن لقایی کریارن جزای ناین لشنگاله تندیا لسر جنان هاته شرمزا کرن. مجلس گل عرب شنگاله و انسیاتیف جوانان عربن شنگاله درباره تندیا لسر جنان داخویانی اکتان. داخویانی ده و هاته گوتن. ده دروکا کونارا بر کولتی جنان او بر بلافبونا فلسفه ریبراپو دوی جن خودی همون مافو ارکن خوابن. جبر کو او بنگا جواکنه و ایدی دوی شر لدیج جنان با داوی ببه حتی دست نشان کرن کو او لدیج هر جور نحقی و شدت على سر جنان دسکنن و دوز آزادی جنان دکن بانگ لهر کس حتی کرن کو جبو دامرزاندنا جواکه که آزاد و وکف آکو جن تیدا خودی رول و باندوره که سره کون دا خویانی بدروشمه بیجی سر و کپو داوی بوم لهرم کردستان 3000 زویان ماین کریانه دزگاه ماینان یا هرم کردستان جبو سالوگر شهادتا کارمندن دزگاه کار یه ماینان داخویانی اکتا و گوت لناف خاک هرم کردستان 3000 زویان ماینان و بده هم پارچه انتقامانی و برماین شرانه جبر ماین و برماین شر حیا نها 13500 ولاتیان جان خوش دستانه یان جبریندار بونه دزگاه کارن ماینان گوت که زویان ماینان لبر پیشکتن هرم کردستانیه و استنگی یک مزنه پرانی زویان ماینان جی لسر ریا دنافبر باجار و جی انگشتی دنه و دبن سدما تکچونه پروژه خدمت گزاریه لگوری دانه اندازگاه ماینان لحرم کردستان 776 کیلومتر چارکوشه عرض ماین کریانه حتی نها 572 کیلومتر چارکوشه جی ماین و تقامانیان هاتیه پاکش کرن حتی نها جی 165 روبار هاتنه پاکش کرن 194 کیلومتر چارگوشه نه پاکش کرنه
لمخ مورد بن بان اکادمی شیجیان پرورده خواندن و نفساندن ابو کردی دست بکر. اف خبات بن بان کما پرورده از زمان ده چید بن. 13 جنین لسم تا شهید علی شیر دجین هر شف ساعت 70 بره خوددن اوایا مجلس ایشتاره. گلک به حرس و هیجان که میام ازن جبو و کمونه پرورده چید بله چه بده یعنی او دستیم که گلک کرد دایی زارک مزین کری دم خود بریوانی کری کار مال کری لین ها یعنی بوان دستان یعنی پینوسی دیگرن نه تنی جدر دور خواره دست بکی جخوا دست بکیتن دما که خوا دید خوا ناز کر راستیا جنه و راستیا جهان زانی یعنی بوی دم بخوازای رد به هب کنه ولی نیم بچی میتابی پشتیم مهاجر جبی میتابه بیدای با میرم ام نرکین میتابی پشتیم ما گل ام کچی دوید میرم بی خوای زاروجه ام دیسان چون میتابی پشکی زارگین من معظم بی مینو دست به زمان کردی کی خواسته کم زمان کردی ام بعلم زمان کردی بعلم زمان خوا زمان دایی که و چقدر انسان عمر جبه بچه درسه جرا نه قصيرة بلا بچه قرصه دمی ما چوه هدیم بچی بخونی جه بنویسی جه هدی ام تشتان آگرین هنی جهانا بجامع چینه که قدر ما گرد امی چین خواسته که خواه و همه تشتان مدل خواه ببتو خواسته که خواه بته موسکه منو چه اندناو روژه دا پشکش کرد که در نجاب من اندناو خیر و خوشه ده